here. Can we look at Islam? Was kaliwa insan. Penduduk Palestin semua ceria. Hatiku kepada mereka. Cak ni tengok teacher dah tunggu. Okey pakcik. Okey. Dah sampai. Syah, hari ni ada apa? Persembahan. Ha? Persembahan. Combo. Sayang. Nah, Syah pegang. Pegang ni. Pegang ni. Okey. Berat. Mana dewan dia? Ketik Malaysia. Salam. Besar. Yang ni nanti dia punya goodie bag. Tapi tak boleh makan dan minum dalam dewan ya. A few moments later. Assalamualaikum. Salam. Saya adalah staff Encik. Oh my god! Oh, tengok semua. Oh, ya. Saya dah lama dah tengok. Lepas tu kata, nampak gambar sport dia. Macam kenal ke sekolah kita. Okey, ambil gambar Cik, masuk sekali Cik. Apa sekali? Don't get nervous. You can do it, okay? Come. Go. Adik cakap kuat-kuat, okay? Jangan cakap. Okay, nampak teacher ni kan? Terus. Ibadah baru Sentul selama hampir 9 tahun lamanya, dan manakala Direktur Khalif Taman Pelangi Sentul atau juga kita kenali dengan nama Wan Maxim telah memasuki tahun ketiga operasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everyone put hands together. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hadirin yang dirahmati, bagi membuka tirai persembahan kita pada pagi ini, majlis akan dimulakan dengan sebuah tayangan video daripada Amanat Ihtifal, dan seterusnya akan diikuti dengan special appearance daripada Kelab Taekwondo Little Khalif Sentul. The Khalif operators, our teachers, and especially our children that we are celebrating today, I would like to welcome all of you to the Grand Ihtifal of Little Khalif's kindergarten in this area. Little Khalif program benefiting from both worlds. May Allah accept, may Allah bless, give barakah, and make a lot of goodness transpire from this effort. May your children grow to become successful people in dunya and akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To all parents that are present today, to the principals of the Little Caliphs kindergartens who are having their events. I pray that these Caliphs will grow up to be the leader one day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Dan kita akan teruskan majlis berikutnya dengan acara penyampaian sijil dan juga anugerah kepada para graduan Little Caliph Bandar Baru Sentul dan Taman Pelangi Sentul. Dengan ini majlis mempersilakan Puan Nurul Izzah binti Alias, operator Little Caliph Bandar Baru Sentul dan Taman Pelangi Sentul untuk ke tengah pentas bagi menyempurnakan penyampaian sijil dan anugerah kepada para pelajar. Dipersilakan. Kita mulakan dengan penyampaian sijil kepada pelajar Prahtafis Little Caliph Taman Pelangi Sentul. Aisyah binti Ahmad Syafwan, Nafisa binti Ahmad Fadli, Aisyah Farah binti Muhammad Farid, Fayad Anaki bin Muhammad Fikri, Iman Raisha binti Muhammad Rafiq, Mariam Khadijah binti Muhammad Yazid, Muhammad Zakwan Shah bin Muhammad Hilmi, Muhammad Firash bin Muhammad Fidaus, Rifki Ilman bin Muhammad Hakim, Sumaya Kaisah binti Noh,
Syatrina Aira binti Saiful Azmi. Pelajar Pratafis Little Khalif Bandar Baru Sentul. Ariana binti Muhammad Aizuddin. Cahaya Inara binti Khairul Nizam. Diazara binti Rahmat. Man Azalia binti Muhammad Irfan. Muhammad Al-Irfan Shah bin Muhammad Al-Nizam Shah. Muhammad Ashraf Zahin bin Muhammad Syairazi. Muhammad Haras bin Muhammad Hamdan. Muhammad Aldrid bin Muhammad Izham. Muhammad Mikail bin Ahmad El-Rafi'i. Muhammad Umar Naufal bin Muhammad Yazid. Orchid Khadijah binti Muhammad Fazli. Mikail bin Muhammad Ismail. Pelajar KG26 Little Khalif Bandar Baru Sentul. Afifah Nurjannah binti Ahmad Effendi. Aisyah Humaira binti Hasbullah. Aminah binti Syafiq Izwan. Amna Khadijah binti Baharudin. Anas Nasrullah bin Muhammad Syafiq. Binti Sani. Ardini Syakila binti Syahrul Izam. Hasanul Muttaqin bin Hamizan. Jazel Iskandar bin Muhammad Hafiz. Maryam Sofia binti Muhammad Khairul Azam. Muhammad Afan Farish bin Muhammad Faizal. Muhammad Aris Dafa bin Ahmad Firdaus. Muhammad Adwin bin Muhammad Yusuf. Muhammad Aidan Danish bin Azwan Syam. Muhammad Akil Zafran bin Zulfahmi. Haris Amsyah bin Muhammad Safri. Muhammad Haras Luqman bin Hasbullah. Muhammad Iman Naufal bin Muhammad Nasir. A few moments later. Noah Zufar bin Azfar. Nur Ildina Arisa binti Asfani Zairil Syafri. Nur Khadijah Rauda binti Khairil. Saif Adam bin MD Mahmud Nur Rashid.
Syiraz Akil bin Suryadi, Taufik Hidayat Hilmi Azhar, Tengku Nur Alina binti Tengku Razi Pamisa, Muhammad Baihaqi bin Abdul Muhaimin, Nain bin Iskandar. Dan kita teruskan lagi dengan pelajar KG26 dari Little Khalif Taman Pelangi Sentul, Ahmad Aidin bin Hafiz, Ahmad Aldrin Ukail bin Khairul Nizam, binti Muhammad Arif, Muhammad Izarif Ilyas bin Muhammad Reza, Muhammad Zulfadli, Mia Nur Alisa binti Ikmal Nizam, Said Ilyas Al-Qudsi bin Said Khidir, Umar Fayyad bin Ahmad Lutfi. Untuk Best Student Award diberikan kepada adik Muhammad Arif bin Muhammad Reza. Bagi Best Student Award Pra Tahfiz, Little Khalif Taman Pelangi Sentul diberikan kepada adik Muhammad Firash bin Muhammad Firdaus. Bagi Best Student KG26 Little Khalif Bandar Baru Sentul diberikan kepada adik Afifah Nurjannah binti Khairul Nizam. Best Student Award Pra Tahfiz, Little Khalif Bandar Baru Sentul goes to Cahaya Inara binti Khairul Nizam. Untuk anugerah khas atau Star Student Award bagi Little Khalif Bandar Baru Sentul diberikan kepada adik Muhammad Aldrin bin Muhammad Izham. Dan anugerah khas Star Student Award untuk Taman Pelangi Sentul diberikan kepada adik Aisyah Faira binti Muhammad Farid. Okey, itu dia tadi sesi penyampaian anugerah dan sijil. So kita boleh ambil gambar dahulu. Abang fotografer boleh ambil gambar semua. So mana-mana parents yang nak ambil gambar mereka beramai-ramai boleh. Lepas ni kita boleh ambil anak masing-masing untuk sesi bergambar di ruangan-ruangan yang cantik. Nampak tu dia pergi sana, kiri tu. Itu belakang payat tu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning to all parent, teacher and friend. I am Aisha Faira from Prathafiz Al-Wali. First of all, I would like to thank all of you to come and join us to celebrate our event. All the best to everyone. Dan sementara kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For dear parents, teacher and friend, we are from Little Khalid Bandar Baru Sentul, KG26 Al-Mumin to perform KG26 Al-Muiz and KG26 Al-Mumin to perform nasyid. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Si Raja. Persembahan tadi telah dibimbing oleh teacher Tira dan juga teacher Sheila. Dan untuk next performance kita adalah daripada Little Khalif Taman Pelangi Sentul. Okey, untuk persembahan yang kedua ini ianya merupakan sebuah storytelling berkaitan dengan Prophet Ibrahim alaihi salam yang diberi tajuk A Journey Searching for Good. Dan juga ianya merupakan persembahan daripada anak-anak KG26 dan juga Prathafiz student. Yang dua di belakang. Ni ada papai, nak bisa papai. Prathafiz Al-Wali and KG26 As-Sami Little Khalif Taman Pelangi Sentul. Today we would like to perform storytelling about Prophet Ibrahim alaihi salam. Oh, interesting. What else do you know about him? Let's find out together, shall we? Ibrahim alaihi salam was the son of Azam. He was born in Babylon, currently known as Iraq. There are also people who worship sun, moon, star, planet, as well as deities and rulers too. One fine day, he asked about his father's creation. Did not eat, did not drink, and were unable to converse. Quran recitation, Surah Al-An'am, verse 74. Bismillahirrahmanirrahim. Inni araka wa qaumaka fi
ضلال مبين صدق الله العظيم. Al-An'am verse 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim malakuntas samawati wal ardi yakunna minal mukminin. Sadaqallahul azim. Ibrahim alaihi salam rose from the dead, left his house and went to the mountain. From where view of the sky was clear, Ibrahim alaihi salam spent some time looking at the sky. Quran recitation, Surah Al-An'am, verse 76. Lihat teman-teman, yang ini kepalanya terbalik. Majalna alaihim lailu ra'akau kabar qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. When we like to shine bright like a diamond. My ideas. When the bright comes, I tend to disappear. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minal khalqid dhalin. Sadaqallahul azim. Wow, what a beautiful moon. Is this my God? I am the moon. I am the dream that the light for earth. Verse 78. Bismillahirrahmanirrahim. Qaumi inni bari'um mimma tushrikun. Sadaqallahul azim. I am the sun. I am the brightness star. I am the center of solar system. Everyone depends on me. I am important to living things and the sources of very energy. I will rise and it set in the west. O my people, indeed I am free from what you associate with Allah. Verse 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hanifa wa ma ana minal musyrikin. After myself when you create the heavens and earth, inclining to truth, and I am none of the associate others with Allah. What we can learn from Prophet Ibrahim's journey and his quest to find God? Well, when we look at his life, we can see there are so many lessons we can apply to our own. Wow, can you tell me more about what we can follow? I'm so excited to hear. For instance, we can follow curiosity, seek knowledge, and always ask questions wherever we meet then end. It is good practice that we can follow as children. The eventful and blessed life of Prophet Ibrahim alayhi salam offers us so many lessons. If we learn about this and think on how we can apply to our own and life, it can help us to know how to act in certain situations. Why would we not look to learn from the man who was Khalilullah himself? Remember, seeking knowledge and making dua is the most powerful weapon of a believer. That's all for today, parents. Jazakallah. Jangan saya bye-bye. Assalamualaikum
Ya barakatuh. For dear parent, teacher and friend, we are from Little Khalid Bandar Baru Sentul, KG26 Al-Muiz and KG26 Al-Mu'min to perform traditional dance. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung, akal budi hati Cina. Agak hilang ada gajah terdorong, yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan. Ikan keke ma iloy iloy, mulut tak terkata hati tersiul mata sayang. Ikan dalam mama ilai ilai, harus terus terang takut makin hilang. Ikan dalam mama ilai ilai, ikut macam nempel ditangkap orang. Ikut macam nempel ditangkap orang. Itu dia tadi, menarik sungguh persembahan yang telah dipertontonkan kepada kita. Sebentar tadi yang mana ianya penuh dengan orang kata keayuan dan juga lemah gemalai serta lego tari yang sopan, dan ianya telah diinspirasikan oleh teacher Tira dan juga teacher Sheila. Tengah hari ini adalah penutup daripada anak-anak Pratafiz Al-Hadi dari Little Khalid Bandar Baru Sentul, dan ianya diberi tajuk Perjuangan Palestin, untuk kita terus menunjukkan tanda solidariti kita kepada apa jua yang sedang berlaku di negara Palestin. So untuk persembahan tahun ini kita akan sama-sama saksikan, dan untuk itu saya dengan ini mempersilakan tim persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadaina ila bani Israila fil kitab. Suatu masa dahulu di bumi Palestin, penduduk Palestin semua ceria. Mereka hidup gembira sama-sama. Tapi Palestin sekarang, kenapa Abang Ma? Tanah mereka dirampas dan mereka diserang tanpa belas kasihan. Kita mesti bantu Palestin. Itu terima kasih sekali lagi. Saya selaku pihak penganjur mewakili Little Khalid Bandar Baru Sentul dan juga Taman Pelangi Sentul mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran semua pada hari ini. Dan itu sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lapan. Bukan. Bisa 1, 2